U meta tmur tixtri jew tieħu xi servizz. Min jaqdik biex tkun qal dik sakemm ma jqalekx qalbek. U hemm min imma jaqdik mill-koxxa, he gets out of his way kif jgħidu l-Ingliżi, itik is-servizz bid-bissima. Issa jena u Sandra ħakunu qed nippreżentaw il-premju servizz bid-bissima. Però qabel, intom tridu tivvutaw u ħanulkom kif. X'ismek, Sinjura? Alfrida. Alfrida, isma' inti ġejt tixtimna xi xtrajt illum. Mostly hashish. U kif dik? Nice, very nice. Tajjeb. Yes. Issa taf li inti tista' tivvutalu għal premju? Premju servizz bid-bissima. Taf kif tivvota? No. Inti tidħol naqa' fuq l-internet u hekk. Yes. Dik tidħol servizz bid-bissima. .mccaa.org.mt. Komplikat. Jew inkella tista' tmur hawn taħt ħares hawn isfel. U tafas dak il-link. Okay. Faċli iktar. Okay. Hemm 4 kategoriji b'kollox. Bejja lokali online, apparat elettroniku u oġġetti ta' djar, supermarkets u minimarkets, moda u żbuħija. Wara li tkun għażilt il-kategorija se titlalek din il-formula. Imlija, innomina il-bejjieħ li ħaqqu jirbaħ u importanti klikja hawn ħabba data protection. U finalment jekk tixtieq li tirċiev informazzjoni qafas iva u daħħal email address. Ħalli bekk tkun minn tal-ewwel biex tkun taf informazzjoni dwar dan il-premju. U kull min jivvota jista' jirbaħ sa 100 euro cash fil-ġimgħa. Jekk għandkom tivvutaw, ivvutaw qabel l-20 ta' Wissu għax il-kompetizzjoni tkun għalqet. Issa, Alfrida, kull min jaqdik mill-koxxa ivvutalu għal premju? Bissima. Din il-kompetizzjoni hija miġjuba lilkom grazzi għal MCCAA.